Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Mos 2021 Ninkan ECK Plan Karbi X Revolution Forum Pen Ketalon Pon. Kedam tang 2021 Chitini Pipli Arni Gulf of India, Gulf of Assam, Lapen Karbi Anglong Song Trok Heleke Ot Asong Angbong, Lamdon Kache Toksi, Pini an Ninkan EC Plengsi, Dipu Town Hall along Talon Ponlo. Bangso along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangchetong Dunsi, Bangso Ninkan EC Kechok Ahim Sitami Ing Thanpon. Maya long CEM Dr. Tuliram Rong Hang Pen ke Jaipon ke Labangso Mos 2021 along ke kham ke mati ke Kroidunde atum an ke anti Karbi mati Karbi ahotur lopusi Jaipon athe Ladak Asonson kaching thor amu pen chenglok MAC ang hoy akibat long poputa Jaipon Lapen hula ri kachi rungtang atum aphan sai kachoklem edji aphan lon ke en avar sai pen chenglok Karbi anglong ah pen chenglok isi ni letung kicum penan letung thekam nong lapen non song trok atum bangke na letung dak kache song ale bangke ni letung hang piglo lapang aprang CM tungta hang utahilo aprang konsul cari tungta tapi ni kelong lia hormon letung karbiang lora tumphan wan pilo lagi name tumphan karbiang lora te doan ke Nangrure tu ni, hola nangrure tu bagai nang sorsa tu mungkin lagi, Karbiang lo ma development lo pan ke kroikriya tu lo ke anti development lo, anti Karbiang lo tu sendiri tu tadi. Ada kopi apa lo ma, nama tu alam dono lo, dak Central University tu, Dipu University campus si. Full project Central University के मान के तो क्या की मत होना ले तो काली बना Agriculture College ना तुम जो इन्हें सी पिने नरेंद्र मोदी बैंक प्रोत सी dak अनुजोग नंग सोमिक लो is inu da Prime Minister India lo kaca thang flow pure thera kaca thang flow Prime Minister si dah nijok nak somik lo. Veterinary College, Government Degree College, lahai nijok nak somik lo. Lahai ke long ke, nanti tu maju ini lo. Dalam pini MOS cok ce, som cok atum hele ke orang som tum, Central Government, State Government dan London ke cetok ke cok ce pu. Hola kakam ke tu membangkit ni libang pudam biak ki, mini wajat persapet. Hala tumge Karbiang long development lake Karbiang long development kapacing thurjia phan sayang dengan kapacing thurjia phan ala tumge aning ke ho tumlo usini pinila so mai pen ningkan sigi chokar ni pesni nan tuman rata mani li pachini don itu dawa det kali lake thom det kali nona tumane ajoine pen penan dak institution do Hoi along alang tum ke doji aning ke hang atum an long le pipon polapen biri pang choji aphan kove arong he hui sitami ron ponji pusi CEM pen chechak tekang lapen lapu ex KPLT Defense Secretary Rijak Dera pentam bangso mos 2021 asaya mo ke pachun ponji lapen rikache rongtang atum aphan mesen atowar ke ponji an parta bang trok aphan board chairman ke pek ponji aputhak tami pachun ponji aphan Rijak Dera pen CEM aphan pherang ke ang no pen choning report News Desk Report Karbi Anglong News Aji soita militant group है Central Government State Government को तेलुगुर peace agreement कराइसे तेलुगुर peace agreement ऐता बसरो इसे 2021 नोट तेलुगे 4 September रा agreement कराइसे MOS memorandum of settlement আজি तारीख लगे तेलुगुर एक बसरो इसे ऐता बसरो तेलुगे আজি university स्टेट है यार আয়োজন কৰা হৈছে আমাক নিমন্ত্ৰণ হিচাপে মাতিছে আৰু তেখেতসকলৰ যিবিলাকৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে সেই চুক্তি দফাৰে পালন কৰিবৰ কাৰণে আমিও কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ লগত আমি আছোঁ তাৰ মস্কোৰ লগত সদায় সহায় হৈ থাকিম
ছাৰ আজি তেখেতসকলৰ কাৰণে আপুনি কিছুমান স্কিমৰ হেৰি কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে যদি বেংকত লোন ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকৰ আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে 5 লাখ পৰা 50 লাখলৈকে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে বেংকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে দিয়া হ'ব Lamdon kecil top pen pinian lingkan sige pling katalon pon ada kecil tong la herang kia bitung haname kurang pilo dan kurang pilo na melang ta sothor manu se akan tunai pon thegi phatna itu namanya suri ningal pon ben jorolo ben niligi tunai bang na pulo kenai ananam kipunai ananam tabe ani ati hai CM Dr. Tuliram Rohan Sar Tuliram Hankang si nili tunda lang ligit hanate ngalang ligit tin khat pun teng si pinya na ani tani nili tunda alang dia sejak pun atwa mesen ku thegam nong si nili tun dun no ape na kapre nili thang dam hoy politician pun nili tu mahok nili tum ke neutral du dun ko mama sinang cari ma ke nili tum ke alang itu mana ninga cit heben tu dengan apa sih? So kita non itu masa kami alang ni lampar pi degang lo. Jadi song trok cilang tepen song trok dulu lah sebang trok ni itu mana alang ni pin lam cak degang lo. Non mana alu nang pinon bang trok man ke board chairman nak dipon tu besi. Alang ni ninge pun lo. So alam kita kami ninge pun mana alang itu nak kacuru dipon pan lo. Tapi lalu si ini tu mana alang pun lagi pun atau dulu orang hangsar mana mi kurang tu, lah kerana pun hekbo busi alang ni hantar mi juning ni kita lo, kerana Dipu BJP Bajpai Bhavan along mass joining amai kangnipon. Chitini Phaipli arni Dipu Miles for Assam Rifles Training Center athengnu Atul Bihari Bajpai Bhavan along BJP mass joining amai kangnipon. Bang Swamai along Minister Parimal Shukla Chetongdun. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Penchenglok MP MLA EM MSS atum Chetongdun. Bang Swamai long bang Pharokre Hini Sosi Pregjam Political Party APHLC Congress CPI Mel HSDC atum BJP along Chepa Ogdun. Lakato kabi BJP along Kidun atum han CEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Kurwang Thu Pipon. Lapen lam theke jaipon ke APHLC asong atum rat aphan kipamang hu asailok sikeklep. Separate election roll semar nangjipu kehang provision ke dubonta ke pachun ajakong ke council along ave lake council of minister chief minister ari dengsido son thak si article 244 eta provision ke dosita implement nangji 1986 aning kanason kachebohong ke claim nangne lasi hempre kehangta ington nangne Kaching thor asaita claim pon bom nangji puta CEM penjaipon lapen Karbi Anglong along le 10,434 square kilometer do laso along inch isita bangathan pekpe pusi bangso amai long CEM rata thengno jaitekang news desapo Karbi Anglong news abang buka biakau bang ini wajah klasaten nili nang tempat pacini ji re-election ke doji ke Buat 2027 ningkan pop bisi duit ko, lagi ningkan pop bisi kepodong gitu deh. Rangan bercoba, lasi apa bercoba, dake bangkai tu election yang puluh le, mereka pengiate, mereka pengiat lo ketok kopi lo mah, mereka pengiat lo ketok ke, iya bangke, North Kazan district, iya bangke. Karbi Anglong district siya bagi bodolan tiru-tiru area sana. Bagi leson program putoke, adalah posisi long ke kias kita. Niya posisi long toga, iya bagi nayong si India citizenship lo putoke. Biya bagi nayong si nangyata nigan kora polo putoke. Siya bagi nangli jong si Bhutan so pulang ke nangli council election turun lo. MLA pen, Assembly pen, partai lo bete, hitung sangse, hempre lo bete hitung te, hempre lo bete orang, ni siam lo tekan, betai kilo ni pin pura lo biya. Prime Minister, Narendra Modi apa, non sudah pakai dah.
Hanggulo Kongresial Dokumenta ini, Hempre Kamen Tempin Pura lo Piano. Laso Pike, Dak Samsaya lo, Wati Kira Mohot, Hola Data, Ems Hospital of Industry Sansos Kamudu, ini Pandang Ha, Prime Minister Dum Sini kami dulu. Hola Data, ini Kongresial Tempin Pura lo Piano. Lapetke, MP Eksora Pelta, Nolen Pia Kaya dulu. Kalau saya MP Manggara, Bila Singh Kaya dulu. Dokter orang kaya dulu, Omar Singh bisa kaya dulu, Elvin Terang kaya dulu, Dr. Mansino Pia kaya dulu. Hal itu, otonomi state dan BDK ini pun, nona chief minister sih tidak perlu, Dr. Himanta Biswa Sarma si, hal kotor lo, hello si, hendak apa kata dengan pura tidak mau itu, lapen juga bang, dah, kalian lo bilang apa, nini. Toki pensi pura lopi dulu zaman itu. Tai election puri lapo. Kampus kira tentu election puri lapo. Non haladak High Court case pidat. Lata nikum se haji. Lake high court loke. Ke doang ini ke langsung perusahaan ke. Anton election puri lapi kusunan itu mah. Pacing nonton nolit. Doang bang lihat tuh. Ladak kardiagong. Along me border ke 10,434 square kilometer tuh. 10,434 square kilometer along me pilih dewa dakla saben ngeji ekin cita tim dari belum ke pipe koi ke bisa cuma begini sama jadi kawan kalian tuh ये कोई SSDC कांग्रेस और EPSLC ऐसा ये लोग को गवर्नमेंट एप्रूव है हमारा भारतीय जनता पार्टी পৃথিৱীৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰ নেতৃত্বত অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰ নেতৃত্বত দুখীয়া দৰিদ্ৰ সীমা ৰেখা পৰিয়ালবিলাকত যিবিলাক এটা আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেই গোটেইখিনি কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি তেওঁলোকে আমাৰ দলত SSDC সভাপতি চালৱল বি ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত প্ৰায় 1700 মানুহে আজি যোগদান কৰা হৈছে আৰু EPSLC তেওঁলোকৰ প্ৰায় স্পক পাৰ্চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰায় 375 তেওঁলোকে যোগদান কৰিছে টোটেল 2000 প্লাছ আজি বেলেগ বেলেগ ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা যোগদান কৰিছে আৰু লগতে আমাৰ এক্স প্ৰাক্তন CEF বজাৰাঞ্চে তেখেতৰ যোগদান কৰিছে প্ৰাক্তন ডেপুটি স্পীকাৰ কাৰ্যমা টমাছ কাউন্সিল তেখেতৰ সুবাদ তেখেতৰ যোগদান কৰিছে প্ৰাক্তন MECবিলাকো আছে তেখেতসকলৰ যোগদান কৰা হৈছে Chitini Phaike Thom Arni CPIML Lead Hills Party Committee Ahin Pen Executive Amai Doponsi Penang An Arni Ding Pen Song Aron Karkan Ajok Disciplinary Ateng Pen Selawor Be Laichan Ingleng Lok Narayan Suba Khorsing Singnar Lapen Ranjit Kramsa Tomaphan CPIML Lead Primary Membership Pen Pasun Pon Tuklu Lapen Alang Litum BJP Mass Joining Program Along Chepa Okdona Puthak CPIML Lead Hills Party Committee Ahin Pen Sodak Pen Pin Remponlu Athe Alang Litum Ningkan Thongkep Sose Autonomous State Ke Hangkarbi Anglong Lapen Dima Hasau Arataphan Kachong Thuilo Pusi Ake Hai Gobind Tokbi Office Secretary CPIML Lead Hills Party Committee Ahin Pen Pangdak Pon 2022 mate Patumi CPIML Liberation Hills Party Committee Ahin Pen Executive Army Doponsi Penangan Army Employment Song Aron Kargan Azok Disciplinary Ateng Pen Selawar Be Laichan England Ruknar Suba Forsing Sinar Lapen Ranjit Kramsa Tomaphan CPIML Liberation Primary Membership Pen Pasun Portugu Lapen Alang Litum BJP Mass Joining a Program Along Kachepa Okdun Aputhat CPIML Liberation
Hills Party Committee Ahin Pen Soda Pen Dimren Pon Athe Alang Litum Ningkan Hongkia Bratharok Sose Autonomous State Kehang Karbi Anglong Lapen Dima Hasau Arad Apan Kachong Twilo Pusi Akehai Rubin Topi Office Secretary CPIML Liberation Party Committee Ahin Pen Terang Kiepan Mangapo Lakhai hini langtok terang amekar Ram Singh terang asupi akibi Gita terang pi keso detpen ajok Daithor Forest Beat Officer Lawrence Phangcho ahin pen tangka suri kep an kerap kepa jerdun apot Joyson terang pen Lawrence Phangcho aphan kachor pajerpon Lason si Gita terang pi keso ke bi hek pen si keso lake akeng kahong hap kahong ru akeso si kacholong Lasi Guwahati Medical College along si chelang damlo Lason si Hem chopang reng amarat api an penang an chejor laplo lasi GMC along cheklo John Kep anlo se chelangdam lasi Gita terang piaphan akeng along si operation nanglo lasi hudak se kachilang bom ahut sitami local MSC mate education EMI se Richard tong bita nang rabdun pik anlo pusi Joyson terang pen ningjepon Nili bom kesu reading holo angke 10 mal ghoti do GMC Kasi lang mane trading tumang da churulong lo penon pinap sari tarik aju check up dami kasi lang li bid officer Lawrence Phangcho lang li nili tungfan 10,000 toka kirap na bidon kasi lang li fan nili tuning samulo lang li itu kita belum sampai asosiasi hero juni pedone si Nili udah lo. Labang so kira ke umet tu sinang uli pana apa jiro lo tante. Bini sih paju. Bini lah. Nali tu kira ke hang damala langli biduk besar lo. Oh, hang dam. Masih yang li bini sih nang tuan lah masih untuk saja. Masih yang li funding sambil. Lapan an parta beleg kithi ding tum nangli tum aphan nali tu hem tun panang rab do luma. Untuk langli non EM Richard Topi. Lang li tami arap ulu. Lapan kisu ke kuson onte asap u. Isu bangge improve lah ya asap. Oke pindah bangge check up dami. Akisu ke kupia kisu. Isu ke handicap masih operation lah. Infection net. Amek tu hal tu kok mami merek masih dos malu. GMCS gitu. Masih satu orang dah lah si lebih officer orang kami. Dicurul curang dam lo. Lang list meaning and some men 10,000 toka paisa na kilo paisa la non sina ito kasi lang lifan ning some pig la choro par pig la lift hem sequence tami lang lifan ho dai da here jumi panduliana kasi lift mi hinja pajio Nali men chetani ma. nili men joy suntera Tela kisu der ke kupilo te nali tu ngechepho ke. isu det bange ni bong la Kalah ma. Choro choro.